Hadian kaptu kat ni kenta ka jingsha khanglat ki dekhot ka Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization bantu sya secretariat ha ka no phaisngi jong ka saw tere nai lor arjar pulai na ka benta ban lej bret iki plakat lembat ki jing tho penram sarkar ha ka balami ka jinge pen ibor ha preng ki dekhot bat ki bor pulet bat poi sya ka ba ki pulet kin sei lathi bat kawang tear gas uba don bok dekhar ubalamen saw na ka te ka jingjia ulong baga organization kala kala long maujen thot ha ki babon ki jing trei kam jong sarkar kumta ke sarkar kamut ban penjak klub ya ke organisation haka kerwa dak video syakilat pathai kubor uba don bok laong baka jingle ki pulet ka pen i ya ke jingshon shimet kham tam ya u kumunong elam ula penram ru halor ka jingle tap tear gas ki pulet ha ke dukan sha dukan ja ka badan ha ke jaka yang kali persya ka State Bank of India kat barang ya ka jingya khun ha padang ki dekhot bat ki pulet ka jing sha khot ka jungi mane ka dei kat kum ka tu ka kamdei ka hajar ketika appearance kebomut pan lik mi thak lor ban juba pi jing kli jongki police officer habai dei bat sopti yong bat ka west te hagapor bashim statement ngila kren da bashai ba kamdei ka uniform ngi ong nadu bujuti hadu ka patalon bat hadu ka shirt tekat kum ba pila i bet nagapor por nadu snam ar huai hadu menta dan kanu kata objection betul ini pong pitang ka t-shirt te maki pat kat kum kau ke 171 ki khen ba ka de ka property ke jongki bat jongki bisa pong janjong andre hang to la thau sai hito bat utu logo ka ba pa pau sai ba ta bo pong uniform ni pen ithu ba ngi de kita ki hito ngim de kita ki we bat ngim de ki khau pot ni pen i bet ya ka ai ba ka pau bat ka ai ka ba sai te hang to la ya keren tangi bu i kiting keliru balai pi pengat ini ha kata section sispa nyu puai IPC te nyong iki balai phim somon lang iki be mdai tangka hito bopong west ndre hang ne hapo shlong pi ipon ha ki bopong ndu ki bashet apsha hotel ini kita ki guard ini kita hato gitu ki permission balai ya ki RSS ki bopong itu ko patron kaki katur ala de pengat hoka 171 habara la thiru te ngi na kalyan jungi nomor ba ke government kal ai sumo to te ngiru ngila ai ya ka tuka FIR persya ya ka RSS bat ya gitu gi ba pendon kam lada ka an ka de ban kumju yang ngiru tadi ban dong kumju bakan no siliang bakin khot ban pha aper tang ya ka seng hitu kata kajingnya keren jong phi jongki ki mplem pengsan era ki suang be pakade tangka appearance kadika routine call dengan nak kali ki ba kane ka jia kumno mano ba IFIR taki ong badai ka sumuto kane bangi sha sumuto la da pikan mau bangi dawane banum sha ya ka tu ko ro ban su appoint UMLA kadai halor ka to te am kan kamdai su bangin sum phala namar ba ni kum ki pressure group kane kadai ka jing pha sumuto yangi seng hito kadai na ka government la stu ba balai nu tu arpui kam don ka ai kata ka objection sendet mi kata ke objection undela ngi dawa ban ba unum long ban thungkam sop imat kini ki kwa be ban le kam sop de halor kata ke nongrem nisha pengat kai haini kis ibom shot to ra hangno noro bat ke besung pelaru nomor ba hilai ihi katkum ke plakat ru ngila thok ne shut down uniform selling outlet in Kandailat, Happy Valley, etc. They sell, people buy, and then you prosecute. Ito hatuk plakat penungkong. Kabaar nito MDA stand for Multiple Destruction Agency. Pat ni penparu meneplai nukuwoi bukot jengi hatuka plakat nito. We may be jobless, but we are smarter than government who remain lapdogs of their political master. Teplai kajing show uaiban yang ngamen ne kam te show kata kaba kat kum of sarang hendrai la shem personal ini don lang ban ngamen ne ya ini show hendrai la shem bet ka target personal kabomut ba de ban pentron bet yo presiden jong hito khnang ban tren keseng hendrai ngaku awan pha ga korwo ka brih nyok trap pat ba brih nyok trap pat para da khat wanum du mensin kumbang ala sikren habang ngilami badan ki senduk ngila kret meneru ngami ba ngapet ringai yang huto ngayang ngayang be katar ki bom ki shop namarang ba ngampa bakin sa shop ki khot ki jungi MDA is so forgiving it reinstates suspended rapist cop lalu bikin mau
tu US Android udai ubla syak pengateng ubla syak weng kamru harus nam arjat kat lain bu dan keti wat tu ke kena ru mentah kalayang hak tu kopor ke selesai no ke bengi keren hok yangi ke gomen ke pak ban scrap no ban silent no ini tangi nginum silent bat ngin meneru pilai nadu pesan por bayat ngil akoman gitu khat ba umdai ban pun kulmar hno no ya be ya denti hindrai mano pasang man ko ngeu flashback umdai ragi polis habak nga mene ngadang gidang tur gitu khat ngadang pen kendria ngadang bat baru ni te hagu ho ka hagani ka krok mo kumba la ong teng ki polis ka don hi ka mistake ni entai hindrai indala sha push jingsha kidi ban sol ban ko flashback hadin bagi kau itu flashbang bat tear gas tak kini kita khot kila iba syak tiap mengasilati arati kikhe jengdom menobom dom karyu presiden basayu te hantu kami kataga khuri prat lihat musai to la sange santo bat phiru kila i himar khmat bak kumno utu wiu SF10 umut pan kuran re upai uang to prakasi tu sange no hendrai ke jingle pat wai ban gum to kamut i kumbu la sim personal namar ba ngila don dawi unadu bu kaung tergasi kinong hikai te menta ka de ka pod ki ban revenge ni te kam lele inge kentui pradokhat pardok persnam bawan nam tiang kam lele ka ying bendi ada syakem ngine syakem lang namar ban im gari ba kecet mendre mendai bangi le tami eru hadu menta kami ngayuk jengtep lakat tu kan ne sigi than ribohoi ru kila kendang be hatung ide kila no sa ba pinle kumne balik pimle kendang yi gitu gi them motor ki bawa rak wan balik pim not you don't have a gut pidi bandon kan ngi ru mena ngi ya ndo klem tek mas we are not covered pi ong kumno ngi bangi de hijra ndre hantu mono pau sai balik pi haban le ya kawang ya dokter gas hatukan pemiyadon kon, pemiyadon keti, pemiyadon men, pemiyadon para. Kani kan kertok kelai pesian. Kata kadi ke kerwak ngikran nak basai. Ngimdon personal problem bat pi hendrai pi pen personal tak kamut kadon ke selendet. Namar bangilai ilot. Bat habai ade bakajing kili ki ong ba. Ngidon ngi toko wes. Tengong bai. Haba pi sia hakaput pi dang ya pet tang nak jeri. Tangi lei kisah kita khot hito adon kita ki mafia bangim tep bagi pha ki political party bandungi kita khot jungi ngila sa adung teng ta gudon we khot bula sa adung khanyo tadi ta haba kum ta ngi haban thiet mi ko we have the right to protect ourselves sisen bangila mi ta kumut ngi ngim khmi lan tingin li thai sadien kata ka kerbo te ngin sa batai pat je ka nomor ba kane kan dega kam jong ka te ba an kan le je ka batai bangin minjak sahi dekat lenti kumno ban sei kena le jong ke badan hapan jadi bakim don kum kita kemensiam syakem hedu nyongon majority bisa i de syakem bu yang dan tengi majority de pun syakem katu ketika message ke pasai mensau ye ke mensau ta oi don bangat you tu tergas ke petai don pat kiba syak bom syak tiet kumar mensau don kiba syak bom di suloi kiba yu tu ke jing syak bom suloi ngi penremjur nomor kat badang la gektin jing syak di penrem gektin rei ki la su sedang di pum ka sopoi to ledi bekim sedang hi kanum jai ru ngin sawat de kiwe kinti kuno nomor bakiru kiton hi lagi jong plida ngi don lagi jong plida ya kata ngin meto nomor ba fiji la tip hi bukan itu hi ka la banai surprise but what jika tu ke jing jia kumbang highlight de pimenero let's say post ya bon ki bom tip ndai ni tip ba jika information ki ya ki yang kuno te ni saya let ka an bangin sime ka an yakti ban sei ki tu khat ndai ni ja tik lenti ke kumno ban ni ye kata te ngi hap kno hi ki nomor ba hadu mentang ngidi mau jentut ya ke sarkar pilai nadu hakapor bangilit pisai pajba bangi kistange clean politik campaign katur kala di ka mau jentut namar ba kaki kensan ki sendan ke khe sendan gabri nyok trap kistang bansai namar ba ni pen i diklenti ba ba te hoy ni alach ka don criminal conspiracy jong sarkar mat penjat lek yang i nai kata nga karena besar lada ki ong sabak kan no ru ndre kan don be
lum ta kumno kin sim personal hadu kato bat ki issue gi bangi sim ru kam dai ki issue ko ong ba ban kot ndri ngi sim ba ki issue ko bakta e ga jat betriu ni sha soman ru na benta ga jat betriu namar bangi dawa ban yo kam yo jam kumjo ngi na kalian juni ngi num pendam ja kat beja long kat bolong jadi ban haban song along ndri ngi song along ba kanong re umdei ba kin shu ong ba gi de gi bangi gi de kita ki plang ki masih ba kin tan ba gi sho ki bom kin lekat bomon ndri ngi habang ngi yang do kanong rem ngi ya hiru do kanong rem bat kimla hiru ban pembor ini stang lada kisim no e ke jing im ke jungi ndrei ke jing e tri jungi kanom kot kumbaga hito hi kala ong haga jing yete kular nadu stang bat skawai ru ngan keren ko bakado ke intention ke jungi kadai namar baka sarkar ka ai sumuto ngi ong ban berat jiga ko plakat kumbaga ngi la let berat sentiu teng bangin ong ki ba kumno phi mo ban ngang tentu ngan petkai lane ka sarkar kalong very forgiving mo lada yu utai nong bat buat kadang la ban penyok kampian tengah tharai ya kai gitu ko bajia menne kadam don jing re ya ka sarkar ka parpa hoi ka jing bakla ha jing long breu man breu kadon be ni te ngin pet lada ka sarkar ka long kumtane ka dei tang ban chu man pembun di kita mafia na namar ba ka kargo kom reinstate ru imat ka thau kala kumpoi jangai ba kata kom perkhat ba balai ban sapan simbiang de ki bala step sha x lene kita sha terminate mo Belum menjeruk kita, I don't agree. Ngamget lah, pada mengangadon saham tu ni. Saya bukan dia kayak itu, iban iba roni ngas marsun push kena tengah bat ni tengah push back lagi. Tapi saya push back, kat kum gitu ke video ru pila ing, am dadon kam tan ban pensai. Mano pasang ban kong itu tergas, mendek pulet. Marsun sedang kuntu, tetap sedang ke kendria, ndring yang itu ngong kenang bagi kena kenum tur syuk kemat. Ayang bentuk, ndrai kipulet pat ngam nong i kulit brokai nong be spesifik kitang itu waiban upa bat arngot laingot gitu kisot ki bata tap mas keberi ki kau pun no haba kum ngi haba face to face i pen i ki ta balai bat maki bat ki kele unto te hapor bigi bom ki sho anto nga sha be nambar bang nga khlem sho iki nga khlem le bakla i khlem le ye ngayeng be ngayeng scam be phir lai sakhi hi kila tiet kila jam wat katangam ayu sho Hendrai kendala continue ban kong YouTube tergas ngas kunjat tu her nak sebolero betai te hadir nang tu kidang provoke hang ta kan sahe ladum dedi badon diki officer ki bobiang diki bom sngo hangamai te kemut kanum dia kemudian Hendrai kadai tang baki selak sngo pelat ba ngide ki kelak dei ke police state ki lek kat bomon ki pha khnang ke sarkar kelak don ke konspirasi ta ban pha khnang deki tu ki psycho ki bom tip ya ka an ka kanun ki ban le be kat bomon namar ba ulai nuksa ta balai uyo msin tu DSP ban bom pathar ban timsi ulai ta lada ja kat beja kan sarkar ka defend pe lada yu nong bat bor bla don kti bla ka kies ka bla sha be kam tengru ka sarkar kadang ya da te phimut ai bat myo msin slor kata kan ko lo pilai sai amat ni ta tang hendrei kajing men saw bengai ya peni phi kelai long isan met kam dai suka badai batnong ba batumpra yo kan hendrei ketika personal intention ki kurana khali ki ayu nang ne hendrei ngam pamphai namar bugi phong uniform phi tadi phong uniform ta prasantang ta layu dah tu nak leng jeng phi nomor yang ba don ke personal keras jeng tahu ke pun tu pinang senen ai mereka police department net pidam jeng bom sini tu yang nawi police officer jadi bangi don jing sane ay sarkar bat ke yu temen ta sing la don hang tai ngila ya keren ya dan re bangi don jing sane ada kemut ngi haban ja shwa katu kan ne por namar bangi stu wat yuriu idri kadang sim jing im ta phi stu yam yang ngilai ta buat mentar kidang kendang deh ki gitu khot itu keleng kadon we ki jing ong man nomor bangi aktif skam ba jing to jeng nomor kelak penkain hi kelak penjari rupai kasih 144 RPC to that is a simple question menne shwaban mi no po sadar ngila ong bangin let sekretariat denam ngin let sekretariat ngile ku plakat udon nem tu DSP yang tu ulah dai ban inform bagi hitu kan dai kunta ki magistrate kelak dai ban wan lupa na tu na sardar lana kila ban khang lenti kila ban care ke barricades denam ku bagi side let ndrei em kem tre ban le unta namar ba ki kwa ba ngin provoke kini namar ba hilatip hi ki hitu ki bon ki balong emotional na banta gari ba kasai benriu ki bom salia hiru wat ban yam na kata kata hilatip ba
ndala pentro nyangi kamut kajat bendrio kan satiang ndrei dalai leru minum tiang ka untuk plakat ngalak tho ikene if right to voice dissent is not permitted in democracy then why claim to be democratic at all penlong diktator no lada phikhen ba ban kren ni ke jing sha ban kren ni ko hok ka long pop te kamut phikwa be sinyan ban sulet dan bor ngitip sha hero balai phikwa ban pentro nyangi namar ba ngila de file case halor ka bah jong ka pule puthi haga yel lane kata ka job reservation on higher studies ya kata ta kila persang hi ban le kumno ta kam le kat phidang tiet kata kadang rehem kumsim phitiet dengan nang ni ngayeng baik ngakhlem phet phitiet nang ni biang baik kajing pang kan sajam hendrei kumpo ong thareng wun hil bat skar wun namar ba pishpung thang fishim personal ngi klem sim personal epi ngilei plai hina du ostan barok beri nyaw trap man bangi yai trali menjuban kano kajing pun kulmar tani ke ban vandalize hadu menne hendrei dei maki bastang tar haba kila sedang ta ngi nyemla ban sha wat hak bible ru ko ong ban thap tang silian ka klem ong ta mentau thap beri bor arliang tangimla ban sha ngilang dei tang ki beri tatang itahi ko wing akan tui ba tentang wai ba kaseng hitu hi menemar sendap ketuka dispose nong tu klemlet reshayo shahar ki klemlet reshono ban pungkul mar snong lane ban thangkali lane ban sho dibrio ban dat brio kejing penting pensmet kadena gobor pulit hi ba kami hana badon kami jingkul mar semat pran speed bi sini stand rei na kaliang kaseng ni klemlet ayeru ka ban kta e ba tanga ki kentu ba ba phila phiple hi kat ba phimon phiade hi bakat baman wan num ngai namar ba kani kadai tang ben tho bria ya kaseng